BJP की टिकट मेरे पॉजिटिव सिंह अनिसोब लिस्ट लाउको करे लमसांग में डिस्ट्रिक्ट अनिटी लिस्ट से यार करे BJP ने पॉलिटिकल कैरियर लोइशिन में बहुत सारा कोई पार्टी स्थापक लम्बन है ना एमएलए जोई किशन मराल सिरपनी एक्स मिनिस्टर जयंत कुमार कांग्रेस टिकट पीदे है वाहौदगी कोई साउथ वर्कर्स कांग्रेस वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मुथक्रे UNC की लुचिंबा गाइडन कामयब संख्यल स्टेशन इम्फाल थुंगलखरे लाखनी फेब्रुआरी तरता मखा ताबो वारी सानारबन मैम खुरुमजरे अदोमने यंगबिरबस इम्पैक्ट न्यूज ने अयोक्रम सोमेंद्रो नवजेक पुंजा सिपाबुगी मरोइब पाउसिंग मियाम पिजरी तरामाथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा बीजेपी की टिकट मिरेप ओइगदब केंद्र कुंत्ररेट की मिरेप सिंह मिंग लाउथोखरे बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की सेक्रेटरी जगत प्रकाश नदान खुयेक पीदुना लाउथोखिब मिरेप कुंत्ररेट असिदा नुपी कैंडिडेट अनि याउरी कैंडिडेट अनि अदुदे कांगपोफी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की नेमचा किपजेन अमदे चांदेल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मैसेज एसएस ओलीनी उरिपो केंद्र की वोइन डॉक्टर दुजमने खुनराको केंद्र द टीएच मुहिंद्रो अमदे थांगोइबन की वोइन नौना बीजेपी द चंगलखिब जोतिन वाइखोमना मिरेप ओइरगनी हौके जनवरी कुलहुमदोइदा अनिसुब लिस्ट अहानब लिस्ट ओइना केंद्र कुंथ्रा माथोगी मिरेप सिंगी मिंग लाउथोख्रब मतुंग ngasi अनिरक सुब लिस्ट ओइना केंद्र कुंतरेट की मिरेप सिंगी मिंग लाउथोरखिबने हौजिक मिरेप लाउथोक्तन लेरिब कॉन्स्टिट्यूएंसी लमसांग अमदि विष्णुपुर अनि खतंगा यौरे थांगमैबन केंद्र के एमएलए के जोई किशन बु भारतीय जनता पार्टी ना पॉलिटिकल कैरियर एसासिने तौन बहोनरपदगी बीजेपी की तोक्तुना कांग्रेस दा यावखिबनि हैना जोई किशन फोंदोखरे ngasi खोया थोंग लेब जोई किशन की युमदा पाउमी सिंग उनाब मद जोई किशन माकपु कांग्रेस पार्टी की मिरेफ ओइन द टिकट पिरकपदा नुंगाइब फोंदोकपग लोइना बीजेपी मणिपुर प्रदेश की मनुंदा सथरिब थौंग कया सबाक फाखरे मागना हाइकिबदा बीजेपी द लेरिंग द पार्टी की सगना पथा थौइदना पार्टी की लुचिंग सिंगना तौनिंग तौबा सेंटर दगी पिरक इंस्ट्रक्शन मतुंग इन इलेक्शन कैंपेन चिंगबा मिफम सिंह तौदन खंगलखि मतमदसु बीजेपी मणिपुर प्रदेश की लुचिंग सिंगना माना माना पाम कैंडिडेट सिंग मनाक चतुना कैंपेन तौबा मिफम पांगतोप कया तौरखि फोंदोखि लेजिस्लेटिव विंग की लीडर मसा खंगना पार्टी की मिफम क्या सथरपन सिंबा थौदो क्या लैखी लोइनना नेशनल की लुचिंग यावना पांगथोखिबा मिफम बीजेपी का एनपीएफ का मरी थमनब वाफम क्या फोंदोपदा माकना याखिदे हना जोई किसना फोंदोखि लोइनना पुलिस कांस्टेबल लौबगी मतंगदा संगसिन खोंजंग अदुदसु खोंजंग संगसिन लेप पार्टी की लुचिंग सिंगना खंगलप लैखी फोंदोरखि लोइनना कांग्रेस पार्टी दा सही क्या ममांगदगी यावरक्लब थांगोइबन केंद्र की मियामना मनपुर कन्नुम नबगदमक वाखल होंबितना अफब लेंगाकम लेहन नब होनमिन सेना जोई किसना आपी तौखि पार्टीना अखोइना तौब मुवसिंग असे मतंग मतंग थुगाइरखि यामना नुंगाइतब थौदोक्ता पावर पाइन होनबदा एनपीएफ का याननबा खुजल थराव लरपगी खन्नब होरखि मोइरांग कैंडिडेट ओइगिदरिबा श्री पी शरचंद्रना पलाट पार्टी का लोइनर फम मिफम अमदा एनपीएफ का मनुंगदा अंडरस्टैंडिंग तमसी अदुग लालोन सिंह जायबो वाफम होदोरखि अयाकना मदुदि सुंया यारोय एनपीएफ का अखोइगा चटमिनब मतमदा मणिपुर प्रजा मयामना अखोइ असे मणिपुर योनबन हाइना कने वाफम थंबदगी पार्टी की मिफम मदो निमित्रो लोशन की मतुंगदा आई यावगमदना पार्टी मिफम फंकी आइगे केंद्र लैरिबा मियोय कयामा विक्टिमाइज औरकांदा पार्टी ने वा अमत ताबीदबा उन्नबगी तंजाबो पिबीदबा मयामबरा मसिदा आइने बीजेपी की एमएलए ओइरगा लैरिबा प्रजा विक्टिमाइज औरकांदा आई पब्लिक सिंग असिना की ममांगदा आइने एमएलए कमाय ओइदुना बा वखलोंदा आइना पार्टी से थादोक सकीबनी तमजुदा आइबु माइ पाहलखिबा खुदिमंगना बीजेपी की थादोखिबगी मरम खंगबिरमदबा अतुसु आइना मयामदा थमजरी एक्स मिनिस्टर एल जयंत कुमार कांग्रेस टिकट पीदे है वाहौदगी खोसाउनरब कांग्रेस वर्कर्स कांग्रेस वार्ड डेवलपमेंट कमिटी मुथत्खरे कमिटी असी कैसामथोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चना पोलिंग स्टेशन 12/30 12/31 12/32 की अपुनबगी ओइना क्वाकेथेल मोइरांग पुरेल लेकाइदा हांगबनी
Committee asigi member o ibotombana fongdorokpada El Jente Kumar ticket PW thawong asi awang thakta yaninde makha taraduna Lautuna man bamongda Jente Kumar ticket PW sina maram oiraga Assembly constituency sida Congress ki account hang bangam loi fongdoki loinana Ward Development Committee sina kon mapam single labor Congress workers sing ngasidagi resign tawragani haina makha tara fongdoki Han lermiba khogi Jayantagi lermiba voter singje Jente oina dum lengdana dumak laigini aba leirise Congress oina leiba natiaba Jente oina leiba neba Jentana Congress ta lepamagadi Congress ki oina ekhoi punna dum leigadoine aba Jentana Congress natragasu individual or any don kanona Jentana lerakpado ado hanagi music do lengdana dumak magi damakta lengdana ekhoi dum loi leigini hana lermiba development je sigi oina di ekhoi club kano toni resign tawrani Praja ki co-convener oibata natana Thangoiban Assembly constituency the party sigmiref oiba Irendro Lachombamna Lamdamastic Narol Singa Unabagi Thoramama ngasi pangthokre Thoramadu Flavors Restauranta pangthoki Lamdamasigi mafam kaya the Lakuna role singer Saruyaki Unabagi Thoramada na singi Taunana Iram the Manipur se Ahomu Purapangam Hana Irendro Fondoki Loinana known Assembly Praza party asigi symbol whistle asi Election Commission of India na ayab Piraklehana su Fondoki Taramathoi Suba Manipur Assembly election da 6 Kairao Assembly constituency the BJP mute wena Mikhal Thengnagan hana Toromba Thongram Gopen Maitaina BJP ki primary membership tagi hokiba January ehum da toklaga makpu sogot single loinana North India Development Party NEIDP da yaurakle hana party asina cherola bada khangalakli loinana mahakasi NEIDP ki mirefa moina constituency asida Mikhal Thengnagan hana su cherola sida makatarakli Andhra Kendra ki mireb kaisam ningthem jawam sung kairau kendra ki mireb ningthaujam itomba Manipur National Democratic Front MNDF ta Shankre Babu Pradale MNDF ki office ta pangto ki paumi sing unaba mada MNDF ki working president Bijoy Koijam amasung party asigi president CH Priyo Kumana kaisam ningthem jawam sung ningthaujam itomba anibu taram oki Thoramada MNDF ki working president Bijoy Koijam na paumi sing da fongdor kibada haribu ani ase lakadur general election asigi miref oina Bharatiya Janata Party ki ticket tanar ma candidate ngaktani Kairau Kendra ki miref oiba hana BJP ki Kisan Morcha Imphal East ki vice president ningthaujam itomba masung Andhra Kendra ki miref kaisam ningthemjau MNDF ki miref oina lauthok lagani fongdor ki Bijoy Koijam makha taraduna party asigi ticket nominee oiga da candidate singi maming laklem February tarik fawbagi manungda miyam khangalagani fongdoraki Saurakna party asigi candidate kullomna general election sida thengna sem sab loire loinana lakadru anowa sarkar asida BJP party na saka sem ne haibagi wakalol adudi labna thamku haina su Bijoy Koijam na makha taraki Manipur gi oina sit homphum to loinam thagat ke haina koi honorambani adubu LDF haidana ma khoi semurabnina masiga sharing togdaba yadaba mata amalakpa aduna khoine loimak puthokpegi keno du nakana thamakanda tangai phadana akhoi party sigi not less than 20 soidana khoi thagatnaba sem saba lore yam thuna yam clear picture ma MNDF ki masung LDF ki oiba khoi candidate soidana thadok lagani BJP teki resign tawtuna Khetragaon Assembly constituency the BJP ki miref Maithio P gani hana ex-MLA Thangjam Nandakishore na fongdokre wafam asinga si Kongpal Chanam lekai teleba ma ki yum na pangthokpa mifam amada fongdoki banei Nandakishore na makha taraduna Assembly constituency asigi oina BJP ki ticket asi ona taina na P khre fongdorki English singani tarani thoi dagi BJP the yauduna party asigi thabak thorum kya da saru yarubagi mahi oina ikaiba pire Assembly constituency asida BJP ki maru hunnaba miyam ga tanaduna ma atopa party amagi miref oiragani haina fongdoki ngasi pirek liba BJP ki Khetragaon ki ticket se ona taina ba mi amada pire haibase mayam pham dai thamjage BJP ta chen chongjar kwa aingonda bite tawamba asingumba mayam ase punjalaga mayang yom da ayangna ikai basu nange loinana BJP ki matakta asoba laman singning magi wakalamasu ai thamoi da poe just I am going to take a revenge upon this party Khetragaon da BJP ki candidate suga kahalo am puna masti aina sahjog nijeri lepchaba party da
mayam punong da bot thada biduna ngasi kheti gauda BJP ki mirep ahan boi na mai tiba pi se habise BJP Namol Mandal the Sindur Kabo Waxing Sabal Playground the party is no political conference ma pang thokre Thormadu da Nambol Assembly constituency the party is mere for the Batonazum Saubuyana Nambol Municipal Council chairperson councillor Singamasung party is Walker Kana Sarugyaki Lakadar Bitaramathu Manipur Legislative Assembly election asida Wangkem constituency the BJP ki ticket Tanaramba Yumnam Nabachandra BJP party the Tokre Manipur Press Club the Pangtokiba Paumi Singh Unaba Nabachandra High Hokiba January Kuntra Matoi the Bharatiya Janata Party Manipur Pradesh resignation se Pishinama party as the Tokibane Lona Terra Lakrapum Lekai the Leba regional party among whatever Northeast India Development Party da Atu Matam the Yaorgan Hanasu Nabachandra the Bakatan Fondoki Manipur की soil का यामना है न चाना का दबा local की problem अमदी regional की वबा अदुगम लबा issue में आम सिंग ममुता न खंगबा लोइना ना यामना तुंगी वबा prospect लाइबा party अमनी है न लोगजरीबा Northeast India Development Party दा अथुबा मतम दा अफबा नुमिथा अमा येंग कांदा join तौजरगा लाखदोरिबा election असीदा face तौनना बगिदमता सेम साजबा होजरे Sagolban Assembly constituency da Hanan Janata Dal United ki Miref Oike Sagolban Tera Amudon Lertaki Arki Ibungo Sana Singna Manipur Pradesh Congress Committee the Sanglak Pada Party is an Ayaba Peak Rehari Lunana Sagolban Assembly constituency MLA Arki Imuki Yumda Pangtok Asam Tauramada Mahakamadi Makal Loina BJP ki Wakar Kunitoibo Taram the Ok Rehari International footballer Oiramba Mio Yamagalona BJP the ticket tanner Mio Ani Inga Trinamal Congress the Yaukre Luna Taramatois Manipur Legislative Assembly da Trinamal Congress the Audana Party Amatan government Sim Gamloi Hana Trinamal Congress the Yauk Singu Opi Thoramda All India Trinamal Congress ki National Observer Samrat Topada Fondokre Ngasi Trinamal Congress the Yaurkaba Mio Sing Ade Hangang Kendra the BJP ki ticket tanner P Sarachandra Thawal Kendra the El Suresam the Kolkatagi Maming Lairaba Football Club Mohan Bagan ki captain Oramba El Rolindroni Makoy Opu ki Thorma the Manipur Pradesh Trinamal Congress ki President Robindrona Fongdoki Bada Chief Minister ki Pharmacy Trinamal Congress the Sinerbadi Haptani ki Manung the economic blockade Hando Han Mangamgani Fongdoki Loinana Trinamal Congress ki Meref Mukul Roy Laklevi February Tarada Laktuna Hangang Kendra the Miref Oigador P Sarachandrapu Party is spokesperson on a Lautok Lagani Fongdoki Loinana Party is Miref Oining Singna Laklevi February Tara forward the application Pishin Yagani Hanasu Fongdoraki. Promised the people of Manipur, they gave the 4-lane superfine road, but they failed to give that. And for the last 15 years, Congress is also failed to give good governance to the people of Manipur. We are fighting the triangular fight with Congress and BJP. We will certainly announce today, without the Trinamool Congress, no party will be formed the government this time. We will be the key factor for forming the government in Manipur. Economic blockade ko UNC to isip hani henjele ngasi pale ba Congress government sum yenga leiri apik pa sangsan macha man UNC na economic blockade en tawre sai da government na ngasi ba economic blockade lo sele mazungam de tingje mazungam de masai da ko Trinamool na haining di ngamdraga na citizenship se akui Trinamool da piro ba hafta ni ko lo sange blockade lo sange parja ngasi thau phangda bagi essential commodities mama maman wang khalta wa bi leimi amse puloi lo sange ngoni ngamdraga na March Maria with the Nipan Tankaganito, Pangtokutru general election, the Mirep Oikataba Bharatiya Janata Party, Manipur Pradesh ki Anisu Face ki candidate Kuntaret ki Ming Ngasi Lautokre, Ngasi Lautoki intending candidate Kuntaret ki Manungda under the Congress Party, the BJP the Chongchiluk Kampu Assembly constituency MLA Nemcha Kip Jenjauna Nupi candidate Ani Yaure Amaram the intending candidate Masing Yamana Maram Oerga Lamsang the Bisnupur Assembly constituency when a Karama Misakna party is Sigimif Organ Haiba Kangbangam Adumapu BJP Central Committee give me from Pamdanatu Matanda Walhori Lamsang the Bisnupur Assembly constituency Mirepsu Lautok Laganhana party is General Secretary Nongtongbom Nimbus na BJP office na si Paumi Singh Unabam the Pongdokre. Central Election Committee Bharatiya Janata Party ki
ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯝꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ 59 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ 2 ꯑꯃ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯇꯨꯅ 11 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯕꯤꯙꯥꯟ ꯁꯚꯥ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯖꯅꯇꯥ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯪ ꯇꯞꯄ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ मिखल के लखोलक सेक्शन थौरांगी सरुक अमोयना तामेलुंग डिस्ट्रिक्ट के मनुंग लेबा लाइसेंस पाइब नोंमै सिंग मरी लेनब पुलिस स्टेशन सिंगदा हौखिब जनवरी 19 फावबदा डिपोजिट तौननब खंगन खरब फावबदा डिपोजिट तौरक्तब मयाम म यावरे हारिब नोंमै सिंग असे लागलिब फेब्रुअरी 3 फावदा मखाताना डिपोजिट तौरक्तब तारगदि लाइसेंस कक्थलगने मदि सु मोटो केस पालगनि हेना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तामेंगलोंग एम लुइखमना चेरोलमदा खंगलकली कांग्रेस पार्टी दा सही 15 हेना यावरकपदा नतना पार्टी असदगी भोट कादुना मिनिस्टर ओइरमलबा कैसामथों केंद्र की हानगी एमएलए एल जयंत कुमार कांग्रेस पार्टी दगी रिजाइन तौखरे लोनना एलजेपी एनसीपी नतबा नेशनल पार्टी अमा नत्रगा लोकल पार्टी अमदा मियामगी अपाम मतुंगिना यावदुना इलेक्शन थेंगनरगनि हाना एल जयंत कुमारना फोंदोखरे ngasi pisu moinam lakai de lebe el jent kumar gi yumna paumi sing unaba mada makna phongdok khibada कांग्रेस पार्टी की मायक वफम क्या फोंदोक तुना लाको मियो यमदा एमएलए निहायदुना टिकेट पीबस लाइबक थीबने लोइना कैसामथों केंद्र की मनुंग चन्ना लाइबा आईएमसी की वार्ड सिंह दगी कारक कॉर्पोरेटर सिंह सु महा की मतुंग इनदुना सटकनी हाबगी थाजब लई हायनासु फोंदोरखी काउंसिल अहम से हौजुकजिमक्ति यस आइन कांग्रेस यावरिङेदा अखोई पुलब एज ए टीम कांग्रेस अखोई पुलब चटमिनबने हौजि मोय कांग्रेस काउंसिल अहम नरकना कॉर्पोरेटर अहम हाबि अखोई टिकेट पीद्रगदि मोय टोकनी हाइबकी डिसीजन ममांग दे लय दुबु हौजुक जिम अखोइदा टिकेट पीद्रे ममांग गे टिकेट पीदब तारदी टोकन हाइबनी हौजिना टिकेट फंगद्रे हाइबजे खांगे खांग मतंग ममांगी स्टैंडो अदम लौरकनी हाइबि थाजबदे लय मणिपुर लेंगांग अनोब डिस्ट्रिक्ट तरेट लाउथोकी मायोक्ता यूएनसी न चथरकलेब मतम कक्तब इकोनॉमिक ब्लॉकेट के वारोइसिन पुरकननबगी मतंगदा यूएनसी गा मणिपुर में इंडिया गवर्नमेंट की लुचिंग सिंग यावना ngarangdagi दिल्ली द हौकिब नाकल अहम की ओइबा अहान मतंग की वारी साबद यावरबा यूनाइटेड नगर काउंसिल के प्रेसिडेंट गाइडोन कामय में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी संखेल स्टेफेन ngasi मणिपुर पुलिस की कांगबु अमरा इम्फाल द पुरकरे यूएनसी की लुचिंग अनी असि गंगासि नुंथिल पुंग अमा मखाई ताब अदवाइदा एयर इंडिया की फ्लाइट अमर पुरखिबने इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट हेक योरकपगा पाउमिसिन हंगिबा वाहंगदा पाउखुम ओइना पीरदुना मखाताबा दि वारी साबद करी लाकपगे हाबदु येंगसि हरम लगा मतिक साबु पाउखुम पीरमदना मणिपुर पुलिस ना अंगाक सेंदुर एम्बुलेंस अमदा पुरक चटखी पनमी याबद ngarang पांगथोखिबा नाकल अहम की वारी सानबद वारोइसिन पुरक ngamdabadagi थासि तरeta इम्फाल मखाताना वारी सानन थावरांग तौरिबनी निंगसिंग बयाई डिस्ट्रिक्ट तरेट लाउथोपी की मतंगदा मणिपुर नेशनल हाईवे सिंगदा इकोनॉमिक ब्लॉकेट सथदुना मियाम वाहन बमदे तोंगान तोंगान वाथोक सिंगी मरालदा गाइडोन कामय अमदे स्टेफेन अनिबु हौकिब नवेंबर 15 दा मणिपुर पुलिस न फादुना हौजिक कैसुम सन लैरिबनी मतंग स्वादा ब्रेक में लौजगे मणिपुर में मालूम की तोंगान तोंगान में ई पाउ सिंगल लोइना अखोई ब्रेक तक यामना थुना हंजरके इम्पैक्ट न्यूज़ बु मियेंग तादुन लेबियु Touch the pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, UNESCO School. Excellence in education.
ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ G66 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯇꯥ ꯕ꯭ꯂꯨꯁꯀꯣꯞ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯗꯀꯤ ꯐ꯭ꯂꯦꯒꯁꯤꯞ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯗꯅꯤ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ ꯂꯥꯏꯅꯔꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯡꯕ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯀꯨꯞꯅꯕ ꯌꯥꯟꯊꯕ ꯁꯤꯂꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯛꯂꯥꯡ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯕ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯤ ꯄꯦꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯑꯐꯩꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯞ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯥꯁꯥꯏꯟ ꯇꯥꯇꯥ ꯕ꯭ꯂꯨꯁꯀꯣꯞ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break matunda mayam omna taram nokchari loinana bulletin sig makhata pausing miyam pijari Malim Pumbada Pangtok Nabung Manipur World Cancer Day Gitaram Pangtokli Manipur Network of Positive People the Sinduna World Cancer Day Gitaram Madu Yaskul Hiruhan Beleka Teleb Network Asigi Infal West Office the Pangtoki Bane Tauramadu Marilena Free Health Care of Pangtoki World Cancer Day Gitaramadu da Yakiba Manipur State AIDS Control Society Max Deputy Director Dr. Lucina Fondor Kibada World Cancer Day Gitaram Pangtok Pana Laina Sigi Maram the Kangan Namgani Loinana Tauramasiga Marilena Free Health Care Pangtok Asitasu Dr. Lucina MNP Plus Puning Tower Pamade Tagat for Fondoki. ngasi sida MNP plus na especially for PLHIV nupi singi damakta yamna concern lebiraga moigi screening kagma tawgidaba haibdi cervical cancer si okoigi kaino yamna nupi singda yamna common oibanena sigi screening tawgi tawse yamna moigi damakta yam afaba program ne haina I yamna appreciate tawe Infal gi not AOC de leba kabol laikai da red sathaduna mafamadu leram mayai kab nisa sejinab miyo kya fagat krei ngasi Infal West Police ki additional SP operations Dr. S Ibom Chang mi makada red adu sathaki bani red asigi manung chana mayai kab nisa sejinab nupa taram sung nupi mapan punamiyo taramapan fagat ki pan mayai logi wang mada mafamadu mayai kab nisa sejinab amasung commercial sex workers sing leishilamagi matangda mamangda sukyarak hana red sathak palai krabani Haukiba January tang kuntra da ngasi foba numitaru ni sumna DM College compound leba SCRT gi diet training school da satra kiba diet week 2017 ngasi lotion krai District Institute of Education and Training Government of Manipur sindu pangto ki thawram da trainers singna group ki makok mathang tar kraba singda mana mathum yenthoki training program da punna trainee samani furum na saruk yaki thawram da SCRT ki director M Mina Kumari Devi na athoy mitunglen oiki loinana diet ki principal insers Zina Tongamsu Sarugyaki. Mapung Pava to equip them with the skills and the talents of a competent oinaba teacher ama oinaba akoina training se sigi program se sinjabani stage da akoina competition oina sinjaraga moigi skills ma'am se uthoknaba aina tawjabani theory party loisalaga outside the classroom oina oi se perform to holaga moigi talents ma'am se uthoga Matik chaba ozama primary teacher ama elementary teacher ama oinabana akoina sinjan langjabani National Award Fanglaba filmmaker oinam Doren gi anu film My Name Is Yo Lakliba Mars kunma pandagi April ama fawba Bristol United Kingdom gi water state pang thokada taramanga raksuba Rai Film Festival gi Tangible Culture Prize gi damag nominate torokre film ase Meghalaya gi East Khasi Hills leba Kongthong village da based obani Mamang thagi kun nipan dagi sataraki Singju Festival English singani tarateret ki manung channa laklebe February manga dagi aribam Sam Sharma gi feature film Pari utpaka loinana Singju Film Festival 2017 hawdok lagani hana sero lamada khangalakli Manipuri Students Federation MSF ki nawna thau punan nabagi damakta khalaba miyoi kulumdoi wasak laukre loinana khundrakwa Max Singna lubasigi president oiragani GM Hola Pangto ki bathawram da lubasigi thau puga da miyoi kunma pangi manung da kulumdoi wasak lauki bani Haukiba January kunipan pangto kiba MSF ki taramapan su Federal Executive Council election da mai pak rab candidate singado Manipur High Court ki senior advocate Khaide Mani gi lamjing makada ngasi wasak lauki bani Tharamadu lubasigi president Khundrakpa Max na Paumi sing da fongdor kibada
MSF na lamdamas de lairiba mahi masing tamba fangjadraba naharol sing mahi masing tam fanghanan na hotna gani fongdoki government na thabak lawda corruption lehendan na ba masung transparency laina thabak tawna na ba hotna han gani maru aina academic career da focus tawduna lamdamas da quality education program na ba hotna gani hana max na makata na fongdoki government school si kai non nai ram tungda government school je private ka sabana na phang thokpa satram na piriba infrastructure equipment machinery khudmak government school da tam sarjang da phangana ba MSF ki aham thokdang na honu jagani Manipur la leba obnina koi like tam ngam jata ba salasing koi maru na Manipur child labor yam sinar ko sin kun thidoga koi sadi tom thokpa moji line thin tam na ba honu jagani palib lenga ka sin Manipur miam gi aning ba apam gi mayok ta yellow mina thab mio am bu vote level lakli ba se lebak irang thong basin bo ina thokani hana Socialist Students Union of Manipur SSUM na thok chero lamada khangalakli kangpok assembly constituency da yellow mina thab mio am congress ki miref ina law thor pa se laibak thibini hana su chero la sid makatari Imphal East District ki Lamlai Police Station ki manung chana nongpok kaksing me lekai da luong ma sahi ama khara hian ba ngai ri ba maunha ama thauri yan du siram le hari Laikidraba nupi adu ki maming mayang lamam ongbi sana tombi Elias Toy Elias Yaibi sahi tarataruk mapuroiba mayang lamam Bikram sahi kuni thoi nei ngase ayuk amukhuragi tapthokpa yum gi faklang khadriba kamada thauri yandu leram thengnar ki bani hari Laikidrabi sana tombi gi mapuroiba Bikram sung manembok oiribi mayang lamam tamu sahi nipuma thoi hauji lamlai police station changjara ki baga loinana asibak sang adu forensic expert yauna yengsilaba matung Jenims ki mok purakre 33 kV Kumalampak Kaisampat Powerhouse na kuwan mafam sing da laklibat tang mangang eu pung taretagina nipan foba pung ama electric line semjin gada maram na may mutkani hana MSPDCL na chiro lamada kangalakli Imphal West Narcotic Cell gi team mamana Kongampat area da achat awok sing sek tawada mioy ahum yungaw liter yang kay ko na fagat pangam krey Laglim February Kunipanda Best of Amik Yaskul Janmastan Leba Siko Club Community Hall the Pangtok Lagan Hana All Manipur Matamise Kanglup Amik Shiro Lamana Kangalakli Masikidamak Form Pisin Ero Matam Laglim February Tarada Oigani Amram the Amiki Anam Office Beer Sing Amasung Executive Committee Apun Mamifam Amana Saknai musicologist Lashram Birendra Kumar the Padmasid Award Pirak Padasu Harau Tayam Fondo Kiana Sero Lasina Makatarakli Housing Asino Magioba Sanabaki Powda Boxing Masana na malem gi thakta leiba si gi hingsat kya purak rabi laisram sarita o pugi thoram pangthok rei mamang tha January kunma panda khumalam pak pangthok ki ba professional fight sarita na saw na mai pa ki ba mari lena na thoram si pangthok ki bane thoram si social welfare club mayang Imphal amasung mayang Imphal Khuman Youth Association na puna khusam na tuna mayang Imphal da leba puja mandap ta pangthok ki Lautuna paman bumong da English singani taramari Asian Games ta Mighty Pira Karabaso English singani taranipan da pangthok da Asian Games ta lamdamasi gi mai purun da hona gani hana el saritana fongdoki ngasi gi thormad saruk ya ki ba Editors Guild Manipur gi thaupu ba singnasu lamdamasi da boxing masana bu hena yokhat nan bagi pandam da status gi district tara tareta boxing arena amam hangdok nan ba Editors Guild Manipur gi mai kai gi nauna lakadur ba government se taksin gani hana su fongdoki Kurai Polo Club amadi ex Polo Club Team A Wangkai ani kuntrani thoi soba N Hazari and Dr. N Tombi State Polo Tournament ki semi final changkre tournament sing as sani ki anno quarter final da Kurai Polo Club ki Sanaroi L Thompson na Panjal ani loinana ti Roshan amadi K Joy Chandra ani na Panjal amamam ga chanduna Imphal Riding Club Lampiel bu yamna lakchana Panjal Mari Shinoda Mighty Pi ki tournament sing as sana ki bani shuba quarter final da ex Polo Club Team A Wangkai na MPSC Team B bu Panjal Nipan mari da Mighty Pi bangam ki semi final sangkram ex Polo Club Team A Wangkai ki Sanaroi TS Jakov na Panjal Mari L Atang ba na Panjal ani loinana L Tolong Komba amadi H Muhindro na Panjal amamam ga chanki Mighty Aura MPSC Team B ya Panjal Mari aduna T Pradeep Kumar amasung TH Kaub ani na Panjal ani ani chanki Manipur Horse Riding and Polo Association Sindra Mapal Kangji bung Satragli Polo Tournament sida Team Kuntare Saruk Yari Tournament sig hayeng ahum amadi mari suba quarter final match sing sanaragani
Second Division League ki mangasu match sama Neroka FC sangak pum mai pakre ngasi Kumalampak main stadium da Neroka FC sangak pum yumbu oiduna sana kiba Second Division League asigi mangasu match asigi an half over da Neroka FC sangak pum de Southern Samiti Kolkata anina akan momong da lamba tauna ki match asigi ani suba half da Neroka FC sangak pum Sanaroi L Visesor na gimahutta substitute when a sangla kibati is Sarana Meski Humputra Tresu minute Kauki free kick ado Panjal Ontokuna Southern Samiti Kolkata Panjala Masino the mighty Pibangam key. Satariba Second Division Legacy Gaham Metsta Neroka FC Sanga from the Hindustan FC Delhi Bu Mighty P Karbamatong Anisu Metstana Mohammedan Sporting Club Kolkata Makutta Mighty Benanki. Home and away basis the Sanadib Second Division League as Nipan Suba Mess the Neroka FC Shank from the Yumbu Oiduna Kumalampak main stadium da Hindustan FC Delhi ga and Thasi Taranito da Lambata Unargani. Thanguan Athletics Union Sinduna Unionasik Sanabunga Chatariba Kunmari Suba State Level Under 17 Sub Junior Boys Football Tournament Mangan FC Kabam the NYC Thanguiban Ani semi final Zankre Tournament sing as Sanakip on the quarter final da Mangan FC Kabam na WUFC Wangzimu Panjal Ani the Mighty P Kibakalun and Ani Suba quarter final dana NYC Thanguibana Tau Thanguiban Panjal Ani the Mighty P Union na Sinduna Satariba Contrast by State Level Under 14 Mini Boys Football Tournament Sigi Anisuba quarter final dana Midpoint SA Pungdong Bamna DYC Thamibun Panjal Manga Ama the Mighty Piram Laga semi final Jangbangam Ki Satariba Tournament Sigi Hayang Makata quarter final match sing Sanaragani. Department of Youth Affairs and Sports Manipur Sindhu English singani subna mari degi hauna lamdamasigi sahi nauri bangang sibu masana kya gi tongan regular coaching center singda takpi tambiduna lakli regular coaching asigi saruka moina Kumalampak practice ground da English singani tarataru ki April thada gi chathaduna lakli ba football masana gi coaching da sahi taruk tagi natara humdoi fabu gi manung leiba nupa macha nifuna saruk yari sahi asigi March paba sathagada regular coaching center asida coaching asigi in charge oiriba NIS football coach amadi AFC license holder TH Tomagi Lamjing Makada RK Amusana L Mineshwar Roy amadi TH Hemanta hariba Yaski football coach singasina takpi tambi ki thaudang lauri Department asina leptana sai khudingi pangthokuna lakliba coaching asida saruk yakiba football sanaro kaya ngasidi national amadi international thak yauna sanaba ngamna kre angang singje makhong fundamental basic mayam singje phajana angtang Pami Posi, Angang Takning Bagi, RCC, Hogi Lady Department, or nice person of Cindy. Angang Singida, Moina Pami Posi, Masai Bone, popular bones, focused on the Aquina, basic knowledge in the Kangan Mama, the Kawa. Angang, when a Masamu, some Yum Lazy, Kanto Demna, Mapan Toga, Katang Magi, and discipline, I'm a character. Summa mayam tinaba konaba mapan tholabgi kanadu knowledge to adagi sanabase jokaina kadang pamjaba haitare gajan amo ina adai summa koi thonja kone intention thakpo da koi phana khona gyana khanje Manga Suba T20 Veteran Cricket Tournament champ Khagampali Mai Pakre tournament sing sana ki bataruk suba league match sida Dynamic Sporting Union Kwakatel and Toast Gamduna fielding hana sana number 1 Flowki match asigi an inning sana ki ba champ Khagampali na apibober kunda wicket tare turgaran chama yakai lobangam ki inning asida test bantana run kuntra taruk lawki match asigi ani suba vetting sana ki ba Dynamic Sporting Union Kwakatel over taramari ke ball on the wicket taramak turaga subnagi run humputaret khak lawdana match ase run Mariputaruk Mighty Nanki. Match asida champ Khagampali bowler Tom Thang na over Mari the wicket Mari lawduna man of the match taki Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Oriental College amadi Model Higher Secondary School is Sanabungda Team Taran Saruk Yadun Satari tournament asigi hayeng Sanaga the Batare Suba League ta Model Club Team A Chingamaka amadi Sazing Cricket Club anina lambata unargani. Senior Women Manipur Hockey League ta Ideal Club Tera Kaithel amadi Maira Basikung ani Mai Pakre tournament sing asi sana ki league match amada Ideal Club Tera Kaithel na CEO Singjamai Wam Khetri Lekai Upanjal Manga amada Mighty P Bangam ki match asida Mai Pakra Ideal Club Tera Kaithel ki Sanaroi M Puspana Panjal ani loinana E Basanti W Mary amadi S
Risika panjal amamam chanki Mighty Orabasio Sinjame Wang Ketrilaki Amatangar Panjaladuna KSIS Sofia Chanki Saturday League Tournament sing as Sanakiba Anisubal League Tana Maira Basikung Sanaroi CIS Sunibalana Panjal Manga KSIS Susmana Panjal Ahum TH Nirupamana Panjal Ani Lonana N Punamam Sung S Tanu Anina Panjal Amamam Chanduna YCCIC Konta Alapuyam Laxana Panjal Tarani to Shino the Mighty Piki Manipur Hockey na Sinduna Kumalampak Hockey Stadium the Saturday League Tournament Sida Nupigi Mangana Saruk Yari Hayang tournament si Lotion Wiki Torm Galoina Nupa Madi Nupigi Arab League match sing Sanaragani Matanga sa bulletin sa tension jadring kimangwan na headline zamon na tamjari BJP ki ticket amri poiter bisingani subalis lautok re lamsang mo Bisnupur ani releases ke yawrak tre BJP na political career loishin na bahona rakot ki party se thadok mamana MLA joy ki na maral shiraki Ex-Minister Jayanta Kumar Congress ticket PV had to hold the for South and Walkers in the Congress War Development Committee and the trade. Amasung UNC Giluchu Magadim Kamayu Sankel Stephen in Fal Kunglakre, Laki February Tamakata One Sanar.